ji Kobanê re çi lazim e? Ji xwarin û vexwarinê zêdetir rakirina dorpêçê lazim e. Yani wê dorpêçê ew Kobanê xwe niqandiye bi rastî. Binêrin meselen heşt roj di ser rêkeftina 29 çilera derbas dibin. Lê hîn jî Kobanê dibin dorpêçê de rewşa xelkê roj bi roj xerabtir dibe. Silav Abdo jineke ji Kobanê dibêje hemû xizmetguzarî û pêdiviyên jiyanê li ser xelkê hatine qutkirin. Sektora tenduristiyê bi temamî têk çûye. Nexweş bê derman mane. Birîndar nikarin bên çareserkirin ji ber ku derman tune. Her wiha tevî danîna xanên kontrolê yên hevbeşî li başûrê Herêmê û civîna li Helebê di navbera rêveberiya Kobanê û nûnerên hikûmeta demkîya Sûrê de rewş heta niha nehatiye asayîkirin û hevdîtin heta niha jî bê encamên berbiçav mane. Bajarê Kobanî û gundewarên wî heta niha wekî berê li jêr dorpêçê ne. Piştî heşt rojan ji ragihandina rêkeftina 29 çile tiban doreke vê rêkeftinê li ser rewşa Kobanî diyar nebûye. Hemû xizmetguzarî û pêdawîstiyên jiyana rojane li ser niştecihên Herêmê قوتکرینه. سلاو عبدو که جنک مالیه جناف باجار کوبانیش تورا مدیعی یا روداویره لسر روش اخراب آجیانا نشتجهان آخبی. ملت کوبا نسر بیسترونه امد من حصار دانه نه کربا ما هی نه آوا ما هی نه انترنت ما هی نه شیر زاریان ایدن الباجر مایه نه حفاظ مانه نه خارن مایه آردی هانی کد کنه نانه ایدن بداوید باید پر مال هنه به مازوتن تشتی کل باجر تی دینه جی پر بهایه یعنی پر قیمه و پر بهایه ام تخوازنه و حصارا سر مرابه ایدنانی ملت پر دیشه اینا کوبانه ده حصار ده لهرمه نخوش بدرمانن و بریندار بیچاره سرینه روشا کرتا تندرستیه به تمامی تکچویه نه درمان دیگه باجیرم پر مستشفى هنا بدرمانن انسان هنا نساقی شکرن نساقی گرانن درمان بوانا گرگه ام دخوازنش به حصاره درکبن على اساس ام ددی مهش حصاره درکتن حتی نهات تشتکی تنفیذ ببه حتی نهات تشتک تنفیذ نبیه لباشور روجهلات هرمه لگند چلبیه و دردوراوی و لباشور روج آوای ویجی لناحیه شیوخ و دردوراوی خال و ریوندن هفبشت نافبرا اولهیا گشتی و اسایش ده هات ندانین لروش نهاتی آسایی کرن جوینات نافبرا شانده یک ریوبریا کوبانی هن کسایتین جواکی و نونرین حکومت دمکی سوریه دل باجار حلبه حتى نها بأنجام بربچابويا حسين عمر رودا تبنى بالبشر